Ebyamagara Kyobutungi Health Products. Nimbachira program Ebyamagara nkabutosha urokubanza akorgashaisha tenechweka mpaka shahina twatriyaganira amagara gitu mukimango amagara ngakira amagana wotine magara kimanisa muri bintu turi gukora ngo abesya kandi ko kubogine ishaha yona no dire cyo watahinga rohangana ati blessinga no tonge cyo ine kwa no tunga amabazi yo gutsa kwantuganira ahandwara ibarkweta dementia inzira kubireto mujungu buko bemwe mbinje zamani yesho ngabo nje turonda bakugu kugira ngo bahika bitema temero mu rurimi rw'itoro turi kumanya dento bose tubase uko byetegereza twine Dr. Dickson Nuwasaasira okurga aha Doctors Case Medicals omuriro konjiri kandi twine n'aba Kazire Health Products abari kutusiyo program yeje butosha okugumaho kwayo baguma nabajipushinga mpora okwasa kutunga bakugaba okutuganira niwe nibanyeta Kyobutungi Charity umuhereza wa program munyikirize nyakirireho Dr. atuganira kubera already ni mpango nuko yanshoborera ngo nenda time ngene ntakajiriya munyikirize mwakire tweyanjurira kirukiraho tutandikira Dr. Dickson twakwakira ubundi baronda wabara mnonga Charity kunyakira umwazi ogu musibira muta abarebi ba TV West natungo mu gishogo bugaraka kushomesa abantu bitu kana kugambire ngo gwe nigumwe muri mo gukora buri zoba mwenu nkibakiri kintu kugira ngo twetegereze uburwire nko buwagambo bwa dementia kwenda ngo nyense bwatahije ka yawe obe no manya kutandikira ninga ukumanya ko raburaguriza. Okay, yes. Ngene to muri nyankore. Oh yes. So dementia n'ikigambo cy'urujungu. Ikikumanyisa uburwire ubwonko ubutuma ubwonko bwaho amani. Ubwonko bwako amani emigasho yo kubuzirwe. Ubwonko bwawe nibuzarwa bwine emigasho yabwe. Ijijane yakura wana okura nicyo kuri umwana natandika atagamba amarayiga kugamba. Umwana atandika n'entekateka y'ubwana ukimara kora atandika kutekateka intekateka y'abakuru kandi akimara na wamara kura wahaye utandika kutekateka nk'umukikuru n'ingomukuse so ubwonko nimabwina amani gukora emigasheje okutekateka okubika ebintu bukabasa kwijuka hamwe na no kusharamo ekikirana n'ikigwire nicho ubwonko bukutuyamba. So kumukwije emigasheje yakendera yaho amani hatozo mu kitweta ngo dementia. Dementia ejo ejaba ebizibu ebikwatikine n'entekateka na no kubika ebiwatekateka hamwe na no kubyihayo. Ko kutekateka ekintu ko kureba ekintu wareba ngo ni Charity ubwonko butere kishani nga kamera manya ugenda mu kibika bumanya ngo iki kishani cya Charity. So nukunda mbuga na uromwaka gumwe nzana nti tori Charity so chamesa ubwonko bwaci hayo cyakishani bwajya mu wogo. So umuntu okuboine dementia ubwonko ni wijabo kwa mani bureba Charity kuko mukubika ubike kishani sanka. So nakubwira nti kashi nibakwetu akantaka kurebaga tinka basa no kwijuka at least abantu abakwabi bari busy binemirimo mingi nabasa kureba umugabo ndi Charity akureba kumanya n'icana kibike aho mwaka kuvugana jyatanka kureba kai na shooting ndakurebire ahandi Charity nkakuvugana mbara. So hati kimayisa ngo ubwonko ni bana bukora cyonka kutukwika halevo yo kugira ngo nareba Charity yangama n'amazina ge na marisa ndemwe tinga basa no kujuka yandamurebire n'izina tinga basa kudijuka hati mugira ngo akakubika ibitekateko byawe tikine mani agakumara tucaruga bitekateko no kubika ebiwareba tujja tuzaha kintu ecyo kugira ngo ni behavior ninge mitwarize kutukubana tukura nitwega ebintu haza okubyege okwe nako tukuteka ubwonko tukutraining abukimanya. For example no yego monyoti kumkwenda kuza kushesha nintoraha nza kuriya nyamba ngaruka. So ubwonko bwa bukega bwachikwata bwachimanya chonka bwija bukaho amani hati behavior generuko tukabasa no kukijuka
iyo utekama ngaho weyamba cyangwa isango kara ka training akayizira uri kura karigiremo. So tugira ngo dementia ni problem ekwata ubwonko ekaletera ikizibu cyo kutekateka, ikizibu cyo kubika ebiwarebana no kwijuka hamwe na nemitwarize erugaho. Hata aho kija ushanga ngo bizibu byaba complicated munonga. Konko mu gyebyo twena ntumanya ngo okuburwa okwijuka niko kamanizo akakuru mu dementia. Nico okushangira ngo omuntu okubatabukira omutwe aba kutabuka omuntu wabo tosha nanayijuka nagure ati wagure ati nyoko taragize ati natso nabyijuka konko omuntu wa dementia natakubasa kugira ata okubyijuka. So ni bwo buriro bwa dementia turi kuza kugambaho no bwo bukwata omutwe abukatuma wayebwa ukahindura emitwarize hamwe na no kutekateka. Nibukira kuba ni butambirwa munonga babwira b'emitwe ninga bitweta psychiatrist na nutrition na neurologist abantu abutambuzana no bwonko na MC kunga nitwa abarwe ntubareba munonga tubatambira kandi tubashomesa. Yes. Hatishinyo kano shahino unarebera aryatyo ndubwana ugamba bemwe lete chikora jeta kijuka je nebindi teno kujangwa arwire amnesia. Njengwe jendora na yero ninga niyo nachikwasire kubikana kubyakubasa kuberwo bitana bita. So nagamba ngo dementia yo erimu echo kutijuka, erimu emitwarize nehinduka ushanga umuntu ari ngomushazi na nintekateka. Umuntu okuba ina amnesia we nanayebwa kusha. Actually tukize kushira munongo mu bantu abakunywa marwa nanayebwa ubumwe kiri temporary ngo muntu for example tukize kushanga amnesia mu bantu abakubona uburyo buri serious nk'abarure butabera twine mu mbwiro guhingura aba covid abukuzo mu ICU akamara mesandi 2 ati narwo shanga nayebwa ungacha amara agaruka busya cyonka nanayebwa konke ntekateka na behavior biriki namanya ngo toilet no kutoraha namanya ngo no mucharo wanje ubwo ni mama utinsheme kumugambira iki ukukinsheme kucigambira ogwe hati ogwe narije konka akwebwa ayebwa speed amnesia nakamanizo kamwe aka dementia yaneza kutandika. Okay. Ije subset yori. Okay. Amnesia eri commonest no kushanga Charity noronde simu yawe ukatera buri yomomuka kandi iri umusha. Esimu jino musha konka abana watera abo kuba baginaga kashikuji no musha hati ni just ni amnesia. So amnesia niye kwijamara progressing kazo mu memory loss ukashanga wayatandika kwebwe complete na birthday amutabana woti washijimanya hatu kazo mu dementia amazina atachigishwa kandi abana ninyembazira. Yes, so niyo ntani serya hagiye bibiri amnesia yo no kwebwa kwenga cyonka dementia neza mecho kwebwa izameke ntekateka na behavior ninga mitwarize. Abo ko hati kontaraza film ino ko umuntu yatunga accident then achiza koma yagira yargaye then ushanga ngo akebwa atachishikana mukazi we tachimanya namazina tachimanya nachi ati bimara bigaruka mpora hateje na amnesia. Okay, thank you very much. When ahora watema manya memory loss manya uwanjuka dikateka ngwene nzirengo na types shiza dementia yezo ninga nicumwe just hateje na dementia ubwo no bumanyiso bwayo ni ejo ni definition twabunziza kugamba dementia niki kwena ngo abantu betu just kugamba chunga twine types. So types za dementia again twasa kuzitoma mu mitendere bininga categories ibiri. Eyo kubanza ni tukozese cyemyaka tugira ngo ine ale onset dementia ninga oine kitweta senile senility kwatrine myaka. Warwara dementia ubwo bwa hamani wahindura metwarize okwijuka nentekateka abo myaka yawe aho ni yayija oine myaka nshanje kugara higuru hati cyangwa oine senile dementia kwebwa dementia yawe eresirwe emyaka. Actually kintabwa no mufutandika no kugira ngo dementia eri common as an old age problem mwenu neija ahabwe myaka ngo kukura umuntu akugira ejo umuntu ko kureba yakura akarimo kutambura akagendera nkoni. So okuba magaraga kwandi gahomani no bwonko ni bwijane buhomani. So oshanga ngo yes tiburi yomo kudifuna konka
abamwe abo kushanga ementwari z'iwaye tuyizemu nko turabigambeho emirire yo turamu embere zo turamu zakuteka akatezi ko kufuna dementia ninga cruising memory when emyaka 35 that is senile dementia. Then tunetweta mu ale onset ninga dementia eyaija kale myaka etali official when emyaka nkaga nebiri watandikire kwenga wayazacwekire tukumanya ekikufayo niki. So ejo tujja tujangu ogweno oyatandika kujoina emyaka 5 nkaga na mwenda kugarra hansi then tujangu ine ale onset dementia obwiro bwingi ejo neine ekigikuratire. So hati kutukumara ejo categorization tukoze emyaka tujagira ngo ntwaza no kwata dementia ejo tujibaganise emirundi ebiri haza tukozesa ebigiresire. So tugira ngo twita primary dementia eyaija hatine ekitwolekereza orukumu nico kigiresire ekitakurebeka. Dira tugira twita ngo secondary dementia. Secondary dementia nebe ine kigikuratire ekyamaznyirwe pressure tuyirambazwe ki. So twaja ngo mwene kurugiriro kutwakora assessment twashanga no wanyu tino urafune dementia tine kindi kintu cyo kubasa kugira twagira mwene kizibu kimwe kwa cyarugira pressure je wamara n'imyaka 20. So that is secondary dementia akwa hine kigikuratire ekitwareba. So nizezo types ibiri twabara ngo ine secondary ninga primary dementia. Primary tukugira ngo tihine kitwareba ekigirese ninga tujye ngo ine ale onset yaija oine myaka nkaga na mwenda garra hansi ninga oine tweta senile dementia eri wadifuna oine myaka 5 kugarra higuru. So ezomberezo ito nzantu yamba omukoragura omukushobororera abakuleberera kungiyo ngo murwire iwe chukuru nokoleka ngo amanya ibikugireta niki oyeri indota nibyebyo. Atecho chamanyisa ngo causes ekimwe harimwe emyaka kugarhona nebindi harona nebindi. Yes, hate binde ebyo nibyo nakubenye nango hatwongere kwetsebaho. Ahubwo emyaka yene etekwa kwija tukajeri emyaka netekwa kwija ubade nacho tukumanyisa ngo notekwa kugirwara emyaka umuntu akaja ngo ni universal disease waba tafire iwaro mukikura ali hala sita matako basa noko yako banyanguranga niwe yako emyaka notekwa kwikaho ati zino basa kuchero gotani kwene emyaka 95 kuba notekwa kugirota notekwa kwika level ngene byakoreta ebinde byakwasa kugireta. Oh yes. So ekemyaka ekyo tukitamba ekyakabiri twineho ebintu bikuteganiza obwonko bikabasa kusindika mu dementia bukiri kare. Cyo kubazana nakirabizemo pressure ninga ekitweta ngo vascular diseases oburwire bwene bukwata emisi omubwiro bw'emisi obubwiro bukusinga kuba common kandi twene butukumanya no bwa pressure. Abarwire ba pressure emise tuwerya ha pressure indeed nkoko kuchura nebe hagire emwije shishikarushanga obucweka bumwe buce obwonko butakubona shagamo. So shanga obwonko bwa hormone speed ari kitweta ngo micro stroke bwa stroke buce obwonko bw'omuntu shanga bulimu otchweka cyo munongo tutakubasa kureberwa namisho utukuba ntufa utakikora bwa pressure hato shanga otutchweka obwonko bw'uruhanga kabukora ngo nabu koko bakajya kachweka kakwingana enjuma yororo kamara kufa amagara gote gakaguma ko kugari. So umuntu kuba ine pressure naba ine kitweta micro strokes, so many small ones all the time. Ati marobwire bwinji especially babine kitweta poor control. Hatense kabonera ko kugira pressure twakwereza umubazi gwa pressure ubahongo umuntu tine pressure konka ushanga mama abantu tuyagumira buri zuba umuti yakimanya hata ijegire kitweta microstrokes zimuletera dementia yejo ijakare. Twineho abantu abakubane bakose mbazi eyaburizo so ukukira munonga kunkika hanza habagenzi bitabine HIV akakoka sirimu tujira twashanga ngo HIV infection yo yenga akakoka sirimu kokenka nikatahiro bwonko especially omyeze 3 yo kubanza omazire kafu. Actually we say 1 year. In the first 1 year wakafuna umwaka gwo kubanza then nikatahirira bwonko nico twizire kushanga namwe n'abashaha bamwe abakutureba nibakimanya ngo tugire kushanga ngo bamwe nibijo mu irwaro akamanyiso ko kubanza kari ngo butabuki
ari nkota bukiri natera abantu agiye tucyashebera HIV oshanga iri positive so tushanga ngo HIV nerwaza obwongo umukugwaza obwongo omwe ebuletera isitweta injury buzame nkojo so waba uinaka kokasirimu no gukotamizire mubazi still kokubeka takwisire nabo kayizira dementia akandi kamarama ubwongo bwa mani chonkati kutukumara kuteka maka kokasirimu tushakuteka membazi ya everyday eje mbazi yaka kokasirimu tukajikora kwendangu ekeburi kichweka chamagara actually mbazi gwani gwasa kutahira ubwongo bukazamu ubwo ni gwo twantu gukunda akandi gwihaka koko buri hamwe kazire hata akari so eje mbazi ya HIV eja kuteka mu state ya dementia abo jango nene tegana so bwonko ruhanga katwanga yatwiza chemicals izintu kazi ko so bwonko hati twaleta chemicals zikurga nkaye ezikurga ahera so shanga ngogo umuntu yija yagishwe dementia ubwonko bw'amani Ebyamagara mbikibokazire health products. Ebyamagara mbikibokazire health products. aho turugiraho tuje tuzaha abantu abakufuna brain infections ngo bukoko bukutaho mu bwonko Charity turiyo murembo musya hatiya no leta umwana mu irwara joti Dr. Timbonye umwana wanje barwire infections abantu bakayusha mu infection yo yenka nayo no burwire ukwabwe konka infection tubaganda tumanyisa ngo amagaraga ugatahirirwa ubukoko kuko utahirirwa mushija tugeta ngo ni malaria infection kuko utahirirwa ubukoko bukoleta typhoid tujya ngo ni typhoid infection kuko utahirirwa ubukoko obukoleta meningitis tugira ngo wagira infection yazo mu bwonko cyo nagira ngo brain infections umyaka yakale ngo munjara muri 19 numanya Charity nanye ndi wakarugo kundeba